Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala aytadi, bu dünyanın yaşoosунун koozdугу. Ne dedi? Bu dünyanın yaşoosу жөн эле бул kooздугу экен да. Mal, mülk, bala çaka bu dünyanın yaşoosунун kooздугу. Mınандай деп Allah Taala aytadi. Mal dünya barыбыздағы бар. Bala çaka. El-mal vel-banun zinatul hayatid dunya. Bu dünyanın yaşoosунун zinatı, koozdугу. El-mal, mal mülktü görüp adam şu koozduktan rahatlana деген. Mına men үйüm, sarayım, жайлоом, mına ол мен атым, mına men арашан коюм, mına men алтыным, mına заводum, mına fabrikam деп адам баласының бұл дүние жашоосунун кооздугу экен. Экинчи бала чакаңызды, балдарыңыз бар, кыздарыңыз бар, неберелериңиз бар. Ошолорду көрүп, бул дагы жашоонун кооздугу экен. Бирок карап туруңуз, ошо жашоонун кооздугуну менен чектелет, бүттү. Вал бақияту салихат хойрун инда роббика таваба ва хойрун амала. Түбөлүктү сиз менен калуучу булар эмес. Mal mülk siz menen tübölüktü kalbayt. Bala çaka siz menen tübölüktü kalbayt. Siz menen tübölüktü kala turgandar, al sizdin жақшы амалдарыңыз. Ал кайсы дегенде пайгамбарыбыз айткан, бақияту салихат, субханаллах, алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Ушул бақияту салихат деп кояткен терминде, Кур'андын термининде, хадистин термининде. Бул не дегени? Бир жолу айтасыз, сизден ажырабайт, сиз менен калат түбөлүктү деген сөз. Мына Алла Таала Кур'анда кандай деп айтып койду. Ушул бақияту салихаттан соопту үмүт кылганга жакшыраак, жакшылыкты Алланын алдындагы үмүт кылганга жакшыраак, ушул сизге сиз жакшы дейт. Mal dünyadan dağı, bala çakadan dağı sizge paydası tiye turgan uşul siz üçün жақшы. Uşudan ümit kılsanız жақшы. Mal dünyanızdan ümit kılganınız, bala çakandan ümit kılganınız anı koyup koyun. Allah aytıyor tabi. Siz ümit kılsanız, uşu amaldan ümit kılınız. Zikir, Subhanallah'dan ümit kılınız. Elhamdülillah'dan ümit kılınız. Allahu Akbar'dan ümit kılınız. La ilahe illallah'dan ümit kılınız. Ümit kıla turgan nerseler uşuken tuğandar. Sebep uşul bizden hiç ajırabайт экен. Bizdin denebizden canı ajıraganda bardıq mal mülk berilgen amanat ajırayt. Bardıq bala çaka berilgen amanat ajırayt. Balдар dağı Allah'ın amanatı. Kızlar dağı Allah'ın amanatı. Mal mülk dağı Allah'ın amanatı. Жада қалса біздің өзіміздің жаныбыздағы Алланың аманаты. Ушунун бардыгы ажырайт. Бирок субханаллах бизден ажырабайт. Алхамдулиллах бизден ажырабайт. Аллаху акбар бизден ажырабайт. Ла илаха иллаллах ажырабайт. Алладан үмүт кылабыз. Бирок кайсы нерсеңизге үмүт кыласыз? Ушу субханаллахдан үмүт кылың. Алхамдулиллахдан үмүт кылың. Аллаху акбардан үмүт кылың. Ла илаха иллаллахдан үмүт кылың. Садакаңыздан үмүт кылыңыз. Duağınızdan ümit kılınız. Kur'an'ınızdan ümit kılınız. İliminizden ümit kılınız. Takvalığınızdan ümit kılınız. Şükürünüzden ümit kılınız. Bir söz men aytkanda amallığınızdan ümit kılınız. İman uşunday dövlet. Uşunday Allah Taala'nın bergen ulu nimetı. Bunu sizden hiç kim tartıp ala albayt. Bunu hiç kim urday albayt. Hiç kim sizden aldap ala albayt. Mal mülktü al koyuşu mümkün. Biylikti al koyuşu mümkün. Baylığınızda al koyuşu mümkün. Jogotu verişiniz mümkün. Biylikti dele. Mansaptı dele. Baylıktı dele. Kolunuzdan aldırırışınız mümkün. Даже денсаулыкты деле алдырышыңыз mümkün. Денсаулыкты деле кетет. Ömür деле кетет. Кандай дедиңиз? Бирок иман сизден кетпейт. Иман сизден ажырабайт. Иманды эч ким ала албайт. Эч ким тартып ала албайт. Эч ким буну жок кыла албайт. Жараткан Алла субханаху ва таала берген иман. Ошо иманды кубаттай турган субханаллах, алхамдулиллах,
La ilahe illallah, Allahu akbar. Бұл ең улуу сөздөр. Пайғамбарымызға ең жаққан сөздөр. Аллаға ең жаққан сөздөр. Төртөө тең Кур'андын сөздөрү. Ошон үчүн тилибизди La ilahe illallah'ны айтып, жүрөгүбүздү нурлайлы, кабырыбызды нурлайлы, ахиретибизди нурлайлы. Аллаху акбарды айтып, жүрөгүбүздү нурлайлы. Умму Хани деген энебиз болгон. Ким деген? Умму Хани деген энебиз. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аталары бир туган. Hazret Ali razıyallahu anh'unun ecesi olur. Bir tuğan ecesi olur. Ummu Hani enemiz qarıp qalğanda Peygamberimizga gayrıldı. O Allah'ın elçisi. Men qarıp qaldım. Nar jaka beri jaka köp kıymılday albay qaldım. Bir oturup ele Allah'ın zikir kıla turgan nerseni mağa үйrөтүң dedi. Allah'ın esey turgan nerseni үйрөтүң dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ummu Hani dedi. Subhanallah dep 100 jol aytыңыз. İsmail paygambardın urpağынан құлдарды, Арабтың құлдарынан 100'dü azat kılgan soğun alası dedi. Kança? Jönökö kul emес, afrikanski kul emес. Murunku da orada. Araptың құлдарынан бұл bağlı olup eseptelinetele bazarda. Oşondan 100'dü azat kılgandı soğun alası. Kançаны айтсаңыз? 100 subhanallah aytып koysanız. 100 jolu elhamdülillah dep koysanız 100 attı eğer tokumu menen çoğun azatқа даярдап бергени соğun аласыз. Ana bir at kança turat? Eğer tokumu kança turat? 100 at kança turat? Oşonu siz elhamdülillah 100 aytsanız 100 attı eğer tokumu menen даярдап çoğun azatқа bergen soğun alасыз. Andan keyin Allahu akbar. Uşunu 100 jol aytsanız dedi. 100 tönü Allah'ın yolunda kurbanlık çalgandın soğun alası dedi. Kança tönün? 100 tönü. Allahu akbar 100 jol aytıp koysanız. Anan keyin La ilahe illallah'ını 100 jol aytsanız, bu jer menen asmandын ортосунда meykinlik bar go, boşluk bar go, nur menen tolturat dedi.